yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Saksisin pan kejing kiu sendet jongga Bai Thang Elektrik akan jela kalapau perthai. Haba kinong snong jongga snong nongrem umksi kebetulan kita umsning kila lek ban ujar syak office jong SDO MEPDL hagani kisni ke baladeb. Kini ki pajba akan digejing nek jong ujar jongki kila yathu. Bagi don ki belai ki ba haubnai baladeb ki long tan spa tengka. Hani hani ubnai bamta ki pa hidu sanajar ba do shwo jar tengka. Nalu kata kila yathu bagi don ki ying ki batang sidap ban ring ya keding elektrik pat ki pat thang satya hani ka belai kala dapoi. Ya kini ki pajba la senar langru da ki ngiram jong ka RBYF naka umsing circle hapo ka jalam jong ba frankski kala ubalong finance secretary jong ka RBYF singkemi. Uba Frangsi kala habe kan bikila patai khabar ulapan pau baka senghi kadap da kajing sokhia ka bajur halo ka jangan kiu ya ka bai boarding tadi ka bala penmi da kata MPDL ka bal kata ajur ki long ye ki baduk ki barang ni khamtam hukum kan ka por barang kajing khangdam namar kajing pangklam covid ka kandai te misno don bok sibun aku juga pun misno naik kublai ya SDO jong ka department bau la pedang yang ibon yok kan kan mentaka singi ha jeng long ki pai ba nalu kilong kemi long pa tinggal pen i ke nak kalian jong kini kinong sosnong bar khoi nang ba kaseng tinggal pen i ke ba apa ting ting yo ini ke bil ka ba umetar udang yai atau ang tu ba usni umetar defective kat ba pen i bot yang tu ba uchas pada ke bil kata baning ko ka ba arpa long ba kidon ki bil ki ba ha ko menshwa ki poi tang kumba hasan spa lai banai menta ko poi hadu ki po hajar kata pasal jing Antam yang ngir ko super penungok mo ni seng balang bat hidup baik hiber ko we nang ta kidon ro ki longging ka ba wat ya meter nane wat ya ka service light ban ai hakai truming ro 4 don nrai wat ka bil pat 8 poi te katar ko ba khamlong pen lengok bayangi ba haba timpat te yo ya ka light haying jungki dan ha ka truming nrai ka bil adet yo te kata ka julong ciman kata gedon hadu kumba hasan alpotlik ying te sekowiru ba hakapor balawan na kalian jong kilong kemi por bawa kiwan keli yang ne hakapor bakiwan nengkong mangi ki la kren tomet na kalian jong ka department ro ki ong ba pensine kong kiwan ni kene kene ngimla ambatai ba fitip ne amba menshop hit khau kat no bat menta kan no hit khau te hajing sha kini kiwan man siu ki belai om mon kelio bai khau lan ne om mon kelio khau ni ne tiki hapen sai bai ya ka badi jong ka belai ke nek pensai bani ka dor jong khau te kata kolong ki top met ya kini kilong kemi ro support tingi condemn ya kani mau kum ka lenga department bakam di suban kan kum ne nang ne sakmat bakam tam pia kini ki lockdown mo bakim yo suban bala ki ski ki por bala lek ngo kilo mi long pa te ka sam jingi sibune ban siyo kini ka like ka poi menta ka ba poi saki ting ka poi hadu sabu pra hajar ro ka wai golong yingi i mene ka tuka bil ka bil ka bangiyo nang ta khasan hajar ar po hajar te ka pasam jingi sibune kini long mi tidak ka daw ba ngi nang lenga seng isim kini senjam ngi walang kum ni kroy banoi karen bat uneu SDO jong kini department Barsa ko wiru kabukod bakadu kalong ba na kalian jong SDO jong kani department ulap tha yangi ba ulap pensairu ba wanom siu suaya kani belai tat hadin ondang ilai sompen baik haka sipale ringkat ba ke department ba bahalor jong kani ke department bari engineer tinggi salapan ya pek ang ni syahmat